bom dia. Happy Saturday. Me espero que você tenha bom semana, que tá um semana produtivo, or whatever that means to you. Me espero que você tenha, sim, not too of a hard time. Ayer ako awasero, me kaya nostura sintiele. Anto paisunan ko ng auto ahaya some car troubles. Mi espero que get resolved quickly. Mi por imaginar que feeling hobby fastioso mi mes ato pa hobby auto na caminho. Ko auto para na banda either pa sobra ng tatimya di pasa din plus ng off pa sobra algo pasa. Iawe caminho na lanta no werki. So anyways, whomever needs to do that work, please get on it. Yeah, so happy weekend. Miss Bravo weekend ko bom. Get a nice, go weekend plans nanta nice, whatever those are. No sa sigri bete wana ni politika pasobra. That is what is happening. Anto, I have so many questions, so many opinions, so many things I want to talk about and say. So I will be talking and saying and asking. Kuhinan ko bito Cinti have an opinion. Anto ayon na sa 13 Maryland back. Mabisa ko ito by 13 back. Panos po sige papya. And it's like a girl talk, but with politics. So, nós vai eigenlijk dissect um tiki di com estratégia política trabalhando, que com nossa opinião tiki riba nang, pero também evento nang ko apasa, and yeah, how we feel about it, and hopefully it's insightful to you too. May grabisa thank you to my awesome sponsors for allowing me to talk about whatever I want to talk about. So thank you to La Roche Posay, to Game, and to Total. I appreciate you so much. And without further ado, may tabela kami guys introduce si Sumens of reintroduce herself. Karo ko si bota following nos live riba social media, mana Facebook e YouTube. Por wake back después, si bono por wake for the episode, si escuchando nos via radio, tame po by riba on your social media platforms po wake nos. Yeah, and on Tuesday, you'll available riba your favorite podcasting platform, and Spotify or Apple Podcast. Anyways, without further ado, may tabela Marilyn reintroduce herself. Hello, Marilyn. Can you tell us who you are, why you're here today? Hi. Bumini. Hindi naman bumini ako. Contento tayo backstory. Yes, pero bumini na tuloy na escuchando nos. Gusto mi saco a conversação da baita hopi pica e me da hon preparando mi mes desmita. Um tiki mais nervioso ko. Me a passar para si. Hello. De Marilene Hermans. Me da trobe. Me hope contento tayo back. I'm echt looking forward para nos conversation di hour. So, ito basicamente ito baita nos chats pero ko audience, and I'm looking forward to that. I hope. Unless I hope kritika or never mind. Pero nos mo handle un tiki kritika. Un tiki. No man di mas, pero man un tiki. No. I'm a full pro constructive criticism, pero si when I'm being this mi puyino ahora si that's too much. That is too much indeed. I mean, why should we be talking about that? Pero exactly. Pero I do want to do. Just palagay oyente ng sako. Constructive criticism to welcome, pero no this mi puyino si. Okay, so parte dia disclaimer ta. No des Marilyn's puyino. Pero me kaya si un little disclaimer si, so politics porta sensitive. Des me kaya bisa kasagita host and guest opinions only. Nang no sa hard facts. Dus non sabay conversar eigenlijk manera Marilyn na bisa riba light tone nos opinion pero também local kuno sta walk online eigenlijk ko hina ta sharing des please me quero pedir urgência se você escuchando essa aqui então somehow nos atrapa tenchi, do not take it personal, it is not. Então se você aqui para dona some form of constructive criticism, by all means you're allowed to do so. Pero, make sure pa moderate a comment section. Tama de si po. Decidi ko ba comment algo not nice, I will delete it. We're cool if I'm well, I'm sure. Pero si. So, without further ado, Len, I was bisa po political scientist. Did you tell the people like that you are and what do you do? No, magkara mucho confianza. May manarahin na kisa. No, pero some people might not know you. Pesan ko no sa. By law, I am a political scientist. Pero may Cinti, I'm just political then now. Like, I'm your friend who knows a little too much and is too invested in politics. I like to, may prefera wag mi men sa sina. Basta hon, persona ko po conversa ko na over politika, basta akin na to by fada. So, ita único coisa que eu pensar over some days. So, I can see that. So then,
penso não comportar não follow para social media, porque tem algum tempo tá share diferente coisas lá que tem também com política, entre outro é Back to Basics series, right? Me te quero que tem hora nós tá assumir e me te bisa nós assim, por a gente que um tiki mais invested em coisa maneira política, nós tá pensa que gente sa com coisa não funcionar, com gente sa com o governo não funcionar, com nosso processo de eleição não funcionar, por exemplo, hora tá assim, e não tá given. Mi kasa di bo banda sowieso mi sa ko ta tinghen ko ora ba comienza share back to basics santa manera pero di kung ba even sharing the basics but then like people need the basics kung é processo aqui tá yendo di bo pa sa compartilhar informação do que ko eigenlijk a drive bo pa kies pa criar plataforma eigenlijk para educar e genuinely dissect you know everything. Okay, dus weet je, contevolle origin. Dus bear with me. Origin story dus coming up. Dus de origin story die political in exclusively arriba sincerely Carolina. No, dus lokale pasa na juni kumi a entregar mi thesis. Mi awaro acerca door die revista Aruba, qual tá magazine novo na Aruba. Pamita ng expert in politics and governance and di na makumisa share mi of makumisa compartilhar mi artikulo nang pero hopi biya may tahaya mit of yama haya parang komentário di gente como ay wasa may kurbano na vol kur pa bisano pero may san nada di politika so may manera basta makumisa explica na gente one on one pero después ora ko gobyerno akay mi post rin mi story paso tur gente komisa bi message mi manera hey bawa ko gobyerno akay may manera era ma post hey may na altura may hopi emotion ora kinana may hopi ko pensa pero mi ka vista ko mi tata sa ako, like, mi tata shocked. Ang teori na namin just post ko manara, law of si bota act into politics, basta akong koalisyon na tiyaga 4 aya. Antes ma post ko kung koalisyon na tiyaga 4 aya, pa sobra na no por by campaign ko outro na no por by ta manera, hey, basta doon nos 4 aya mas paso na final dia, turhiya na kersinta ng so. Does the same post and that elabira un demand, hina ta manera, mi tama kersa over the same, mi tama ka ta mas kritiko, anto mi ta manera, okay, e momento ta awo. So at first, makumisa post rin mi Instagram personal, pero ting otro gente manera mi hopi amistades na ng exterior of like nante international. Inano ta follow me pa essay. Desor mi tabay lantong plataforma apart pa isang kuta interesa den politika ng po-follow essay anto ami por si ku mi regular content. Pero ora kiko pasa da ku mi amistades na ng exterior of ng mi international friends ang tama dato super interesado over the Aruba paso rin dato shock Aruba ng mesong gobyerno paso minasahin nata pensa ko na Aruba so one happy island literally that all we do is chill Bani Beach Interdia and that's it this pesa tama mi sabisa ko pakiko political na English paso bra enoto gis pano si tama ko ti hopi ko tabi wala Aruba ko no to papapimento pero nang kersa over the ko going on the sermidi okay may make un global of un international platform kami na kuturhen ko kersa over the politika na Aruba for just tune in pero at first mi tamara okay mi just dive in I'm gonna share tour mi opinion on politics but this is mi tamara wait a minute tihende ko no ni sa pakiko I'm so disappointed and why I'm mad. Okay, let's go really back to basics. Go to Trias Politica because I will never, mi nunca jamás sabay lubida na 2021 kami na kung un politiko of un líder de partido or kasi contra aqui da Trias Politica em vez de contestar Trias Politica ta essa aqui ela drive sa por porta mais específico. Eu me também ok, mabaywak quanto voto é pessoa que na haya segundo ela haya 248 votos ou 249. Então me também tem 249 gente ku mahona sa assumption ko nano sa ku politika not un joke dus mi target e ora bira e 240 gente ne ku si un dinang por siya ku Trias Politica ta you know the base and si un ano po siya then ma-reach me goal dus essentially say political lento ta hon mi frustrati ku hena no ta get ku importante politika ta na Aruba e hon globally anto remedy okay I'm gonna do that so essentially say ta political then su origen e I hope niya contestar para pergunta tayo basta siamo mi tayo perpakita na inglés ku di ko na papiamento pero mi manera basta meeting hoping yan of mi kono sa hoping yan ko tabi mo na Ruby hon na no tapabe papiamento
E tem uma palavra que, if you haven't heard them before, desse é nota parte do vocabulário no papiamento, bueno, aqui com antam, by all means, me dá, me escuta aqui tem hora, gente bisa me, di kong, mani me stick to one language, right? Mani off papia, full na inglês, off papia na full papiamento, ante topi difícil sobra, obviously não também escolho para tur age groups, mas ainda mais grande, porque tinha tendência a usar mais palavras em espanhol, pero a geração mais young, usa palavras em inglês. Tem palavra na nonisa, que a palavra tá na inglês, me que me na papiamento, and I have tried, onde comi a echt focus riba papia full papiamento, basta ora mita papia coisas técnicas, maneira de função autismo mens, figure out como tal deskundig die papiamento, kiko dat all the right words. Anto mita hasi un speech, anto hena ta gewoon maneira não sabe que me tá piando, anto mita explicar quickly por na inglês, que idioma que nós usa mais bem para o tema A, por exemplo, então sim. Dus, me querer também que nós vamos estar realístico com ding das globalized world, não torrende, bijvoorbeeld, por voto na rua também, tá papiamento. É uitgangspunt que por tá hobby de nós tem, pero é nota realístico. Dus, bota vai tem gente que não sabe papiamento, então me querer que sei também, for the sake of accessibility to some extent, também tá dando oportunidade. I do want to go back on something you said though. So, what I mentioned, que você tem partido última eleição, então não tá aqui com trias políticas tá. Hobby outro gente tampoco não tá aqui que tá. Então, I have like this thing onde que nós tá hobby forgiving de gente não de política. What do I mean with that? Nanta gente, sim, by all means, pero it's also very conscious choice que bota hasi pa Biden politica. Dus mi verwachting di bo knowledge riba hopi kos ta tiki mas alto ku the general public. So si mi topa Juanito riba kaya anto eno sa aqui ko trias politica ta, so be it. Pero si abo de quis pa subi partido politico anto you don't understand that, bosa, conchale, mi tahayan fastioso. Awo sa kita to partido novo, anto turihan nandin jeto ta novo. Pero these last couple of days, I have been tuning in ding so many episodes of so many different shows. Papurba K-pop, o que tá passando e whatever comes up riba social media também. Mino echt gusta wak e sa targeted ads of short videos ko lang may sta traha so mit man okay. Ja, sa kita obviously de purpose unless me echt sa algo mino ta wak nang. Pero me ta escucha e me escucha hobby politico nang ku nota young e novo of ku nota ding partido nang novo porta sinang ta young pero no ding partido nang novo ku tabisa kos nang ku também a mim como burger leek no momento aqui tabisa pero sendo de verdade of sendo de contesta and me deixa esse hobby worrisome pa sobra portanto de setting onde ku porta husang saco en nota club of porta não sabes que nota club of porta tá passa voorbij dus dan tá momento sabisa sem palavra de minuto anto vai não vai. Yep. Dus quando tá chega back na jule, pero me tá aí tiki problemático se você tá duas coisas, a mim tá podendo andar em dois baki, of bota ganhando me on purpose, no ami so, no, pero whomever is listening to you, of but genuinely no san, to me no sa quadi dos ta mane bother me more. What is your thought on that? Pois a mim também me estar stop de wak par di e programa nang di election pa sobra na nota contestar pergunta. Maar nee, letterlijk, net als Carolina die kon stellen op blauw. Wel, eigenlijk, na aya binti, mi apensa ku eigenlijk dat tinha motivo pa kiko eigenlijk anto sei tawata e motivo di kon mi te contestando esaki. Ante governo anterior avisabo e no a contestar pergunta Carolina. E mi dava malbens. And that's like sim, dá-me da rabia. Avevo mai non so se joke na casa, mi tava pensando che mi ero mi disse pensavo, se come pensa di pamane projects ang di otro año, dove vi se le si tal cosa, nos pone como priority pa e pro me quartal di año. E come sì, la sali, la calma back. E come pating razón, no stico tra fondo na. E una strategia, anto si joke, pero eigenlijk het ook serio, nos not papiando di basa no sa making fun about it, pero eigenlijk maybe that is a strategy too.
me tinha um tiki muito com se me tá puntrabo pergunta sowieso me quer contesta obviously e me quer contesta duidelijk como por hacer algo com ela também either as com follow up question of algo assim pero é bailamento é passando então me tenho que pensar assim como me tá que a geração mais young não tolerância para esse da hobby menos então me tá de onde show não com você fez o future com tem mane é na young mensa contra question santo não tá que da ruler então I love it porque tá tem para a pessoa não com botar tem com gente bisa pero bom não sei pergunta ainda se provam back na minha pergunta então basando me tá pensa a mim me tô thinking um older adult kunang I'm not like an adult pero você still like an adult or adult você mesmo kind of adult dus me tá compreendendo sim então me tá wak na então me tá bisa entre mane me tá mesmo hobby mondo me tá me tem hobby durf turcos pero me tá bisa wow mane sparky I love it pa sobra bono tá hayando bo contesta então bom ko bota durf pa basta mane quebra na rato então guarda mane me não te interessa pa escuta que passa na aya just me bebinti então mi não sa quem bo família então whatever like não me interessa mane me hong mapuntrava pergunta então me quer um contesta então please name contesta então me tá sintico there is a shift in mentalidade de handen ang rond, right? Dus die community, die generations. Tem een shift den que nós verwacht, sowieso. Mas jonge geração tá mais corti con ang attention span ta e nan quer turcos awo mane awo ma puntra pe awo mi kan contest awo mi kan haya sa awo like not tomorrow, not in 30 minutes, now. Anto, me ta sinti que a estratégia não político tá bezig tá cai tiki atrás com that demand. Mas nós dizemos geração young, pero me também para ko me também abrir tiki mais impatient. Ora me puntrabo algo, não vai lá, me diz contestar me. Se depois porque contar uma história, para justify por contestar sure. Pero contestar para mim. You know? Pero asa si bono sa mane mino sa di que tempo é que of the onde sa kita bem pero ku politico tingo ta like não tingo sa misa ko não tingo sa turcos pero bisa mi hebo sa mi não tem contesta favor que não me oh my gosh me tá apreciar yes me tá apreciar esse hope mas ko bo bailami bo bisa mi yes geluk pero tempo na ya of no just bisa mi hebo sa esse é uma boa pergunta mi não tem contesta favor que não pero me tá vai bem back pa pero wapo bo bem back pa mi so for sure no ganhamos so no ganhamos wa mi deda sali kama eta arriba kama no ganhamos me dio pergunta as a me dio bahami but anyways me dio pergunta as a political scientist too mane so I was wondering that right pa sobra mi ta pensa okay king ami ta me lo appreciate bobi sami mi no sa anto minota sigur of basta from the top of my head sa kita mi opinion pero I would need to look into it whatever right to what extent ita mane politically incorrect or whatever thing is sounds of politics pa bo admiti ku bonosa pa sobra mita sinti kata kasi maninanta sinti of it's I don't know an unset rule or whatever ku bono por bisa ku bonosa e contesta pero then you sound like even more absurd in my opinion no ami como voter tahaya ku bo contesta mi yung palabra grande ku loco trai outro you lose me there pero minosa in the grand scheme of things are they supposed to like answer everything of is it okay pa bisa eigenlijk minuto siguro I need to get back to you. I think ito mas din sense kung nata linking not knowing the answer nata linking no sa contesta di un pergunta ku isa nota un leader capaz pero no sa lubida ako bijvoorbeeld hindran ki ja na not porta experto den tour field no. Dus ibang pone ami no sa ko of ya porta hindran no sa pero ami ko no sa ko mi area di expertise ta integridad good governance bo puntrami over the say pero se bo bim puntrami over the bijvoorbeeld finanças público mi nota seguro mi ta bij check mi ta bij back pa of sobre mi ta bij sa com minha amiga ko bijvoorbeeld a studia finanças essa hobby mas mi hong mi ta bij sa ka hey abot mi experto din finanças kiwega ka sa akin mi ta bin back no kita nada di mi como persona pa bisa ko I don't know mi ta bij check kung experto bin back pero mi ta querer nanta diz gewoon como político como un líder mi mister contestar toda pergunta even se me passa para dom. E me sinto que essa está echt
ideologia hopi ouderwets. So, mita preferabel bisa mi basa, mita betja kong expert, mita mi backpack. Exactly. Dus, That I don't know. Anto ko, yeah, I need to figure it out, right? Anto, sei tamen mi digo bisa. Kuta hopi importante pa sobra mita poco atrobe nota verwacht ko un politico sa turcos, anto ko etinho contesta na turcos, dus pa mita importante, mi no mensa sa quem ko team ta, pero sinti ko bati un bon team, right? Anto un bon sinti é zeker me anko, se bota bisa me mita by get back to you, of let me look it up, of let me figure it out. Kunanta siele, pero tambe outra técnica porta, okay, da zona mane aboti un opinion over saki, of da zona mane aboti knowledge about the saki. What are your thoughts? Anto ko bota open tambe pa mane escucha, I guess que un outro hand tini bisa ribe topico. I appreciate that too. Which brings me to me tem un tiki issues ku local ko naroba sa llama mane debates anto kuta sinti man Q&As and that's okay basta nanta hopi ang partido na ndas mita ko prende mita é importante pa boting momento na pa dun information, right? Pero idea ko but suppose you don't contesta from the top of your head quickly. A mim, personally, tem um tiki problema com ele. Me quer para botar um quick thinker, by all means. Me quer para botar para por contestar me on ideology level, porque sei tá uma coisa me avisa you don't need time to prep. On ideology level, but suppose isa aqui ko tamane bo partido of abo como político bo values tang kiko ta top things ang kubo ta echt sinti tong problema of ta kosong kubo ker direita of kosong kubo ke sige trare marang those things mi ta haya ko nos wo do mane quick questions ribanang and to home from the top of your mind bisami how you feel and see about these things. However mi ti echt un problema ora ko sa papia di tingnan ding mane situação ko nanos aqui pergunta nanto by haya anteri verwacht ko nanto by bin ko un contesta ku substância que me querem ko aceita se me ta puntrabo algo mane very specific e me também usa shout out à Fundação Autismo como voorbeeld no seu evento outra semana para tunen vooral para hen ko te interessado em developmental disabilities, não somente autismo, mas nós por de equipe um tiki broad, dus se botin um familiar of momentos uma pessoa neurodivergente, me quer bolar haia, essa que é interessante, pero nós a hope bewust que para manda e pergunta não van tevoren, pero também manda documento não para não compreender de onde pergunta não aqui da bem, para somente haia que para mim vai pone em político sinta com outro, anto puntranandi algo assim específico, maneira neurodevelopmental disabilities, anto com esse impact. Unless você traga em veld, chances are que bono sa. E bono sa que está passando. Pero me quer sa si que você está fazendo no momento que você apresentar com data e informação. That is what I am going to judge you on. Of say daqui que você vai do nome maneira insight riba. Okay, here is the data, here are the reports. What do you do with that? Anto kiko tapo view with that. Pero mga kasi na hobi pergunta nanding último evento ko ting, por exemplo, ko tata very specific. Anto mi tabisa, amin no tabay verwacht ve yunje yan nanki unless het an passion ito toevallig na pense ka ba? Pananting some substantial answer anto ko un plan pa sobra hello, desisyon ng gobyerno na tawara tumasina, nang sunta sinta de un ronchi, anto bisa, kiko ba ta pensa, assim na tabay. No, may sa tempo, gente prep, gente ko lesa reports, you know? Anto, miti un tiki muito ko essay, anto, eta pone ori, ko ba nota sinti mani, evento nang kita donabo yung insight, pa sobra ko nang no awar strukturado yung opinion, pa donabo insight. How do you feel about it? Misago pa tama ba? Iba si notes. So, how do you feel about it? Sì, no, mi awa que debate e ito tem pari elemento di debate pero inota lo qual un debate ta. E da querer tomar inderdaad manera un question and answer e mi nota vai ganhar bo mita like halfway through I was losing interest was somita manera na nota contestando pergunta todo tem pari gente para inanantasia no kung nunca todo tem gobyerno. I will not name names, pero gewoon mita manera this is a show e minha sa di ko na yamile debate if like they're not really debating. Dus tama mita de acordo kubo ko mita sini nanta hon pone hene ari bespot anto wakenta saka na mesa fo e tem hene ting sei como nang plus punt kun nang
nang perform amazing bauti party. Basta orang ko nang on the spot. Pero mino tahayali fair paso si nossa basic tawak pa quem nossa vota pe. Ami ka hendo ko por contestar a pergunta, pero não hendo ko ta papia neachi bauti stressful situation, you know? Anto después ignore the data, anto rapporta anto cosa importante. Yes. You know? Yes. Pero ja, het debat met die hopi opinion erover e echt mi daarbij te hopi honest ko met ta desapuntada em parte e líder nang pa sobra mi apreciar ko full debate você não tá ja me tem bisa boa so eu quero escuchando sorry message me we'll talk about this one on one portanto screen record net un pida manda pa nang do eri ata nos ding situação no pero gente debate bota atacar bota hostile ando na final bota bem papiame over the amor algo não tá claro. Anto, bosta kita kos, hopi hende tawag a closing statement. Anto, yeah, mi kere, yeah, politicians I hopefully they get trained, pero ito hope itong common thing ku a closing statement, bota papia asina nice, and that's where you sell yourself, no? This, lo cual tayo pasa ta ku hende, talo bida full debate ku nang tawata ignoring the questions, anto ta atakano hende, pero a closing statement ku ta papia over the amor. That's what we're gonna remember because it's like the leader kumikar. And it's like, no, banawa ka 4 horas ng anterior. Like, anyways, this is like todo mi stress ko debate national kung ito manera I know ko hende no, say that also man. Pero si I'm stressed, Carolina. You have no idea no, kung stress me. Make notes dito the closing statements lang. Pero mi notebook talaga te Ayabana. It's fine. Pero do you want to go grab it? I can talk. I do. Okay. Let me. No. Don't say it. I will close you. Okay, let me just put it on me. Pero and give my opinion. You can go grab it now. Good. Pero basta may tamating ko bisa ko so closing statements are importante natin yung purpose by all means. Pero idea ko natin ko judge politicians on kung quick nanta on their feet of kung quick nanta pa come up with big words that sound nice. Mira hayon tiki problematic. Imita espero ko basta pahinan escuchando just think about it, no? Think about it. Porta si bota basta misa ko no turhena ta traha de un lugar onde ko tinha processo de bijvoorbeeld botin full un team kuta sinta to bespreek com botin uma decisão. I understand that. Pero just pensa por tipo situação na casa, mas se bota pensando vai fazer projeto, coisa gonna take some money, coisa gonna take some time. Bambi se porque trabalha um curano por casa fala assim, chances are kubonota decidi passou renda para trabalho e bacaya e você bota querer trabalhar curar de casa bota mané sim então me também trabalhar manhã anto me não sabe onde me saca placa pero me também trabalhar manhã anto me também ferve blow anto me também pôr luz na turskina anto chances are probably bisa você curar tá interessante anto te zona um hobby boa ideia. But nami vai figure out, right? Kung ita, nami vai figure out quanto ita costa pa siele, nami vai quem tá hasi bom trabalho, portanto nami vai walk around, outra renda não curando, bisa quanto le cura ita nice, bisa pros and cons, etc. Antori mi bisa se bota compreender da thought of process de processo de tomar decisão na momento caso verwacht ko rende on the streets of basta den situação assim na den 30 segundos tabai bisabo ko nanta vai resolver world hunger na mo di bisa nós mesmo setting up nós mesmo pa failure sim so depois ora ko nang no cumpli ko e promessa ko nang come up nang on the podium right anto eri nossa rabia but aqui ko também me da wonder e me da espera ko to get met with new topics that they haven't thought about pa sobra gewoon portanto dan interest and to not think about that topic me espera ko ding ng quick thinking ando ko na contesta quickly me espera ting taking notes manin dinames un team no dinames un team anto nanta bisa Juanita bosa abe ba bisa ko abo ba fix world hunger dori hasi abe so ban look into it pa sobra ya
aba bij bisa ja dan ku ab do fixen de tal maniera we zitten op plan zitten op idee maar eigenlijk dan zal ook in het met de gel espero que tenha taking notes anto besta zoek uit para por substantiate después lo cual ku hende aqui a permitir de 30-second answer situation. Like, Well, siya na taking notes. I'm going to sa kami sito the taking notes. Dus, you got the receipts pa aqui dos ayan ongeveer pa waxi sim. no, maar just like, dat in pari ko sa ta uitroepteken pa mi kung Okay. wait a minute. Dus, may just rapid fire go through them, you know, to by mention any names. No. Pero, But tell us. uninang, tapapya over die ultimo shit ay na di gobernasyon, pero não tapapya over di ture ay na kwa ruba to ting gobyerno, anto na manera, pero ananto ta take 4 ay ng parlamento, I will not name names. This is what yung outro ko kemen ko ano sa novo, no sta cansadi politiko ng traditional, pero tour ng planos nanta based on traditional values. Después what yung outro ko sinta kaya gobyerno ng full debate, pero tem gente arriba su lista ku tao ta din gobyerno, will not name names. Magusta ko unina ang bisa ko su goal ta kikyar pa gente na naruba ta feliz. Fair, I like that. Honestly, Yes, I mean, bopavullen in understand. kohopikos. I like that too. Eigenlijk, anything ko bahasi ko tahasi hen un tigi contento. Eigenlijk, balogra. Basta que man? me ta mandava mi bank account wala sa mi hobby contento. Anyways, me think ko stop. I like the song because just like so focused on reformando. No, me alatra I had a good lunch. This me to hobby mas vasioso ko normal. Uninang, a manera como mencionar, wari na ng full debate. Ito ta hostile, ito ta ataka, pero na final di dia, ito all about love and caring and algo no, klopin na nang. Tati uninang kung may gusto sa closing statement, Gis, pa sobra, e manera ko wala bira su karang to wag na yung camera, mito manera, wow. That was a boss move. Anyways, tati uninang ko hasi ko 4 ay larga no to minister. Ito, no idea, pero la just pape over turcos ko ela hasi bom, qual from what I remember, ta ko ora ko ela sera un cierto caminda, and they were not happy. Pero, anyways, después bati yung otro, ku hasi su closing statement over the otro partido, anto mit manera, this was your 1 minute, o sigum ta, like, si umili na haya pa si closing statement, anto yung besi bisami ki kunanta pa hasi pa solusyonar problema, ila just ataka gobyerno, well, mahaya say hopi childish. Después ating otro, basta ela su closing statement hobby bong, I'm not gonna lie, pero persona kinanan, un politiko, and ito ba un politiko, I will not be naming names. Bista And sapato then, no mas si botan is na kung no show up, no pwede doon ang su closing statement, pero honestamente, Mahaya not showing up will be childish, and that's one thing I will say, and I will stand on it. And sinano gusto na makita yung papi ko may personal. Uy, that sounded very evil, pero I didn't mean it like that. No, pero no. Pero mawak Maya mas Lupi yan challenge. mawak mas yan ito komentary ba say anto I've never done that, pero si Ami yung reunion na trabaho unda ko Ami ta central to that meeting anto of course may ubira malo of algo hobi grande sa pass by Ami sa Ami ta si pati to show up malo paso miting mane no miedo pero mi gusto ting cospendiente pero si Ami home bisa no mino kiar pas reunion no ta unda Ami kiar peta of mino mag busy no kalgo mi ka busy of whatever chances are may dapat yung gesprek hoop intense achteraf. Pertama hoor kita. You know, because it's really hard. Pero chances are kung hita bay waros undra anto bisa ku asinan no nos nota comportar anto mita bisa esenamente outra coisa. Atrobe, nós está mita haya ko so hope forgiving the politicians about Yes. behaviors that we wouldn't forgive in everyday life of other people around us. essentially, mani, no amin por. tawaki, sorry, makorta. No, dalbay. No, pero kung may tawaki bijvoorbeeld yung proyekto na trabaho, right? Vamos Aha. a un departamento of un trabaho como ejemplo, pues, maioria de nossa trabaja. Ok, nós temos um projeto. Sabe de projeto que você dele com ele? Maneira, ami ko buta dinga projeto, abota na cabeça, pero what is the hibusa?
Marilyn, mi kapa abot na cabeça de preto kinana. Okay, fine. Pero dan bo hefe tabing of no hefe tabing. Aan dit manera eigenlijk Carolina ama pone abo in charge of abo eigenlijk na cabeça de preto kinana. Mi kapa pe kubo. Ando de bisami well si bono ke dil ko Marilyn mi to show up, bro. Excuse me? Vou me imaginar sei de maneira trabalho, maneira de conostar com maneira política, ok, sei sim mas, pero se mi colega me sei, me tá seguro que nós outros contente, nós outros mesmo forgiven. Dus os mesmos stop a politics como com eta thing super separado de nós. Meanwhile, it's like se budis koi e voorbeeld nan die kiko hen tá haciendo de parlamento of de whatever, anto aplicare no modelo de trabalho of de day-to-day job. Si waxi will lobo acceptar sa di ba colega na. Exactly. Dus Me being the person I easiest way to me. am, kutabira man é super awkward. Me daquele gusto yung sitwasyon assim naman se apresentar me delante, me lokong hari. Ato, me are you for real? Pa sobra. Are you for real? Mane, okay. Ja, mi ata show up. Pero could it be Okay. tambe, yeah, mi no sa. Me daquele tambe, tem ora, how do I say this? Me sinti ting ora. Yan na lang ko tabay din politika. To, out of touch com mundo. Ando realidad. Like, you know, real life. Ando ko real life eigenlijk does not look like that. Ando ko real life eigenlijk mane no por comportavo me assim, ando no por mane hasi certo cosa. Ando me tahay say hopi apart pa sobra não também make decisions que impact real life, sim. You know? They take it un step further. Paso, ora como se tava que debate, mas isso ako manera uni generan kita baita nos primeiro-ministro. Like, dia generan ki at the end of the day baita nos primeiro-ministro. Então, me po imaginar nante yaga Holanda representando Aruba. Kos no baina ng amen, nanta ataka e premier di Holanda of nanta storm out of the meeting. E generan kita representando Aruba. Hello? Mane, nosotros para say ku essentially generan kita like ora ko naming Holanda na loto like representando Aruba to pupi imaginao hen just bisa okay ami to show up ay meeting kinana paso minokiar of ami no te gusta combo kabaita awe dus mi tabay atakabo personal eigenlijk mawawe dia ding Albert Heijn to bona ko indami dus bij deze mi no to show up na bo kosang nga sina hello let's stop being childish, this is very serious. Pero serious question. Debate, mi tamang rin kita baita nos primeiro-ministro anto ami ting hopi miedo pa nos isla. So ami ka back. Hina ta pensa ko manera mi ta contenta ng Holanda, mi ta baita forever here. No, mi ta trabajando so mi ka back Aruba, pero that's a different topic. Pero mi ta contento na like kami chismisa. Sí. Mi ta contento na Holanda actualmente, pero eventualmente mi ka back. Okay. Sí, no le hagamos get worried, que banda, como no está contento. Ajá. Ma-make that disclaimer of the day ko. Preocupação. Sí, no, misa Aruba Mr. D. Joke, me ko stop. Pero away to otro tona, ta just amigo Carolina, like we're friends, we're chatting. Yes, we are. Pero question. Bota quiere tame ko iti un dicho no por nada, right? Con nuestra haya el gobierno con nuestra merece como pueblo. To what extent e behaviors ang kunosta acceptai allow tame ta un reflection the behaviors ku nosta haya ta normal pa adulto tini meeting ko bisa mi kasado sa sakit ororo kung mita biba de un bubble anto mita kira nostura ta biba de un bubble mita kira sa home that's life right pero mi bubble relativamente chill mane no din hopi drama mane mi nota haya mi din sitwasyon ang kuporta ang hina ta hasi sa lokal ko mita wag das ahora ami wag ko ni mita mane paso pa mi ko ita mane inconceivable like how right pero mi no sa si home et say mi bubble anto ku those behaviors truly are a reflection of our culture and our people. And if so, what do we do with that? Bosa, mi debate ho piano sto grupo.
Depois de resultado de eleição na América, então eu com gente a reagir no Facebook, mas eu give up. Maneira, mas vai com para dia com minha post, riba politicamente, pessoal, de maneira, me tá gritando, me tá gritando de void, me tá quando awa riba la mapa sobre nós está sina leu for de cas, então tur dia, a maioria dia bota lesta gente como não, me tá contra corrupção, me não quer ser, me não quer corrupção, então bota pro e gente que não vota pela América. Então, me tá maneira, ok, then esse tá make sense de comparar com na Aruba tá passa e de com hope gente tá get away com hope com na Aruba. Also, esse tá diz point blank nos mentalidade. Então me tá um cross point com me tá maneira, a minha assim me diz me tá vai give up, então like você não se conta sem treba blar, of me tá maneira não, você me tá vai focus riba só não quer melhorar na mesa, of não melhorar na mesa, mas só não quer assim, isso não quer tá mais crítico e me saco me vai hoping honest 6 de dezembro me não sa com Costa Bay, me não tinha um crystal ball, sowieso me tinha partido que me quer being back, pero como explica essa aqui não se get into trouble, let me pensar real quick. Get me into trouble, pero bom curva. Joke. No, mas eu estou pensando como era, how do I explain this? Me I kind of give up riba 6 de dezembro e me sa com Aruba também há governo que não merece. Passou nós me seria milagre de agora que não sei como me falta quanto 20 dias nós me seria milagre que a gente não pode abrir na wall on land de sonho de maneira hey guys lo qual que nós está fazendo não está trabalhando e se nós quer cambio se nós quer melhorar coisa o tempo está a wall pero me não nem sabe compartilhar tem gente não que passou o Brasil não está full pro e gente que não vota pessoa que não vota pe na América then nós está super leu for de casa na Aruba. So, não tá worry com a gente que não tá basically like felon. Não tá just worry como era, ela melhora a economia. Então, Carolina, há mal bes, não, você me tá para começar, não tá ninguém gai que na sua economia, tá de policies não de presidente anterior. Então, você tá algo que nós topa na Aruba constante, não, I'm just ranting, no? Que boti governo que tá spar e outro tá gasta, pero é sunco aspar tá the bad guy, pero é sunco aspar, nós just vai que tá tem asfalto de lá de minha casa. Dessa maneira, nós país está assim, I feel like material hungry, que não tá wak mais leu que sei, não tá wak mais leu que o asfalto. Dus, I do believe que botar receive governo como merece, pensei na hulana, Carolina, para mim não merece governo que tinha hulana tampouco, dus I don't know where to go. Ay. Pero, basta babisa algo hopi interessante, mas tem hora gente bisa, pero política de foto, não tem que mais com nós setting. É turcos, está correto, tanto turcos tem direct impact, tanto turcos, voral para nós que chiquito está dependent de mane our friends and neighbors. It matters, right? Kiko ta pasa na nos vizinhos, ta matter. Kiko ta pasa seka nos mom ay banda, that matter, right? Pero local ko mabisa ta hopi interessante também para sobra ora ko bota wa que tipo de coisa a também quero tinha ta sinti hopi mais confortável para share ng opinião de política de foco não tá de política de Aruba, I understand that, so gente tem medo de maneira level of retaliation etc. Pero ora ko mita wa que sei também mita maneira that is you showing your character, right? Eta abo mostrando que kiko abo ta valorar, kiko abo ta hanya importante, kiko abo ta anto ting ora também me sinti mane você assina uma opinião na Aruba echt nossa com bom nos tinele ando com nós tem hópicos bom para sobra de sistema basari ba solidaridade. Oh my gosh, solidarity. That word. Basta ando ko aceita echt algo que tá so ingrained in nossa cultura eigenlijk, anto to the core di mane kung nos país a funcionar, anto pa wak hena nang bisa mane kunanta contenta about hena que tá completamente contra di aqui, anto mita bisa e tem hora mita wak, no? Mita wak hena da share se anto kos, anto nanta share hena di kinang di Aruba, anto mita mane pero político ko ba share di kinang di Aruba
full suplang ta pasari ba solidarity di kibo ta papia anto mi bisa oh my gosh mane falta di comprendimento mane con cosa ta traha and how things are connected anto mi ta hayele problematic papel dia same tati un politico come non so nome poco però na bon trele mane ki politician e lo chiarta anto cosa differente na una differente contesta anto cos anto unina bis un very specific person anto mi può immaginar que tem gente tata sa di viaja di quem estava papiando e tem gente não tata sa di quem estava papiando ao a mi também um caso of my grow up um caso com minha mama nang ta obsessed with world politics and now I am obsessed with world politics mi ta escucha world politics tur santo dia mainta while I'm getting ready anto ora ko ela bisa en number de gente aqui mi ta mane that is weird anto itong gente ko aqui is pa militarize eigenlijk full ng sistema anto e países vai homens tem hope issues me te compreender pero me também that is so unrelatable to us as a nation mane it is so unrelatable to our issues anto it was a very interesting thing to say pa sobra gente it maybe it's the type of thing that you should say at a dinner party como friends and to make for interesting conversation pero bota ding plataforma ku eigenlijk hen keer escucha com a bota para pa coisa como político anto ko babisa is say por me pensa mane assim na bota sinti de Aruba ku somehow nos mister that type of money structure or whatever that is creepy anto awo ora que la bisa say was papiando anto hen ko to bisa ta interview que era um parina toda essa ela não compreende eigenlijk de quem está papiando anto unina assim anto ela vai vragador anto depois mane sa pero amigos Barack Obama também anto bito tam como mane what like these people do not relate anto mi te querer ela have um mane realization moment como mane oh my god the hand is toda essa de quem está papiando anto maybe I sounded weird and those are not things you say in public anto mi te bisa wow, okay, nós estamos disparando nos henen, pero me te quero nos tinko ta echt, maar no take those little moments for granted. Ora com henen ta mostrabo quem não tá, who they look up to, kiko nanga tolerar e acceptar e kiko no, of una nanga pone pia about duro, anto bota bisa, is this the time we bota pone pia about duro about something? Think about those things. No lagi ko ni pasa pa sobra sim, pa sobra cena também tá determining factors ku ora no parlamento onde tem votamento riba costa e black bar emoção tá rule eu pensando back riba those type of answers também por bisabo onde ainda também para riba diferente costa and we should be concerned we should be concerned I'm hope you're concerned I'm not gonna lie that's all I can say. Kon after resultado di election America, kon mi tota out for like a week. I was done. I know. I know. You know, mahon give up. It makes no sense anymore. Like, masabi sa mayor na siya sino ka Costa Baitana Aruba, no expect me being Aruba back. So, as if not fix it. Sí. Pero, yeah, but ahora mi tot gewoon als na klaar en toen met die later ik mijn message dan dat gewoon jen die hen hoe keer convince me ku pakike zei dat mi ho decision to met manera okay boting uno zero idea de quem amita como persona pa sobra si full turcos over the good governance and integridad met de parpa integridad que dia mesmo a share word of the day quanto ta integridad andando manera para pakiko like pakika sa kita relevante ora que não se bota base e ta den turhene na boca mas não escuta político não turhene do bem turhene mane pa não sabe que tá integridad integridad is a new buzzword no mas integral and it's like okay pero bosaki ko integridad ta paso bosanda para adiante and si a mim se take me se abre woordenboek en de koi a definition de integridad en do me meste by hack af si e leader ne tawata no ta turlo pasa no I'm exactly gonna be very honest yeah
You know, Dus, just leader na, pero turo mita- rin, ito mane ba bisa a Partido. buzzword of the day, of the month, of this election, I don't know. Pero, Sí. mane, Mane, no 2009 mi siguro hopo may just tawag kira BBO, quieto. tawag buzzword. Sí, mine, Dus teoro dan mita word ik piensa, inaan- en vez ko bisa palabra nang like, just don't say it. Papi di algo otro. Mina sa, Sí. mane, bota mostra mas raro papiando di gelo if you don't, you know? No, pero gewoon, to go back to debate, kung mitatawa ik weet, siguro tao da pari hen just an chance kung nanta manera, okay, awar Stage. China is sungki na nang en. Mita manera, this, sakit ito buot chance palaga, buot partido, Mostra bom. like, bria, Yep. and all you did was focus riba outra basta awar kinana, una ko komita karak de debate tayo, persona ay guna ataka. Sa. So, at the end of the day, but doon yung persona na mas airtime and Yep. ela score. Yep. So, the little things like that, kung okay, busa na ito pensando mas kayo kung busa na nishi, pero anyways, we'll leave it to that. Makabiwag yung ora. Nami grabe sabo. Look at the time. Just yung FYI, not that y'all need to know, no? Pero amin ko lang napapit ko sa gimana basically turdiya. But I love it. I love We it. could talk for hours pa sobra nos. Karabiha algo sali of algo pasa. No? So, oh my gosh, did you see it? And if we didn't, like either of us didn't, no sa share links lang and then we go and talk about it. Imita espera ko mas di boso to having these conversations. Imita espera ko boso din group chats o ko boso dissecting people. Not in a bad way, pero do it. Keep each other accountable. Mane, who's in momentum, keep ata kritiko. Basta din bo safe spaces lang. No sa papel di sa kita man parito basta obviously no ba hinka ko mesmo sitwasyon ko to ba crea drama din familya with loved ones and friends. Don't do that. Pero sa yung safe space, uno ko po papapya, uno po opinion, uno ko po por questionar kung ko tawaro bisa, do it. May ko contento ko, so iso bitin land, pero may other friends ang tambe, basta mi kasako nos por later laksinde i dissect it, ask critical questions, ipapya di Yep. basta how do we feel and what do we think about certain things pa sobra hobi bata yes true conversations na aki bota haya insight riba kiko pa bota importante kiko porta pa outro género di bota importante e me te queres a grow empatia time sobra na momento ko bota duno rhyme to pong outro género explica kiko pa nang ta matter kiko pa nang ta sa make or break nos to compreender eigenlijk com nos community, nos society that function. So that's nice too. Len, is there Único anything you cosa- want to leave us with? Sí, Único nada cosa, like ajá. Si ningún género ng círculo que escuchaba, will always send me a message because I'm more than happy to talk about this. Dus, mi diz que para nos turta vota consciente dia 6 de dezembro. Dus, se você papai comigo, bomar, é da Political Lens on Instagram. Me tá bezig com a Facebook. Ita algo que me hasi pa so ting demand pa essay pero Facebook ta full yung otro demographic kung mino sa mita klape ainda pero stay tuned but for now I'm just Political Lens on Instagram so shoot me Yes, a message ma'am. we'll talk about it. Yes, and she will talk to you about it. So by all means, Yep. do not be shy. She will like answer questions and Ainda Get me into debe conversation. hand the coffee but it was not this was the US situation, elections yeah. and I was so down but trust me girl I'm coming back for you no sabay have that coffee no sabay talk about it because I'm going to keep my promises, okay? It's It's what was yes, as you should. Like, hello. Len, thank you so much for joining me once again. I appreciate it. It's always a good time. And I could be follow her at Politically Len. Anto, sí, me quiero ko bosolo ta in for a treat. Even si ata jis pa po refresh mo memory of siya parikos no bo off pa ne bahuza post ko ita post pa bo eduka otro hela na no mane share sa share button but mana din ang DM santo hey but sa so mita sinti ko no. Thank you so much, Len. I will talk to you tomorrow, later, whatever. Pero Yes. I hope to see you again on Sincerely Carolina sometime soon. I'll happily be back if you have me again. Of course, I know you will be happily back, and I will have you back at some point. Thank you so much. Deal. Thank you so much. Alright, me espero ko conversation di awi tota interessante pa po. So definitely tota interessante pa, me tota leuk pa conversar um rato ko friend ko ta knowledgeable on the topic e hopefully no sabi sa thing or two ko ta click algo din po sa mente ko busto bisa hey, me no pensa rin say
pas sobre say te hope. I hope dat we ons to have these type of conversations. En to eigenlijk kita stigma di ku politica ta algo nos nota papi di jail of that we shouldn't talk about sta causa problema. E por by all means it can, so measure your surroundings, pero mi te quiere ku nos conocemos ng manera ku psikolog. Antoniata Bisa, we know our people, so know your people. Ando si buting ihana ng Aaron Dibo ko ta enjoy these conversations. Ko ta gusto ta kritiko ta have these conversations. They are good for you, good for them, good for us. I want to say thank you to my awesome sponsors for allowing me to talk about whatever I want to talk about. Thank you to La Roche-Posay, to Gain, to Total. I appreciate you so much. Minute back otro simang undo ko. Okay, so teora eleksyon pa sa mi kaya topic dapat kita rundown politika sobra. It's interesting and it's fun. Pero mi debate yung hiyan ko namin to super kritiko. Mi talaga po sa ding si Mangking eta. Anto si posing questions of course. Panos conversation. Itong very interesting guest was itong non-voter. But he has so many opinions. So it's a non-voter by choice, which is interesting. Pero so see y'all next week. Hope you have a nice weekend. To si I'll catch this episode towards the end. Do not worry. Etariba YouTube, Facebook, di Kula Family, di Sincerely Carlina. Ilota available in audio format on Tuesday. Ribabo favorite podcasting platform. Anyways, see ya and be nice, be kind, make better choices. Bye. Hi, I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts.